Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate, and Ram, Villa Villarayes and family, Jojo and Janet Villanueva and family, Ten Limson and family. Para ka ring mag-birthday, Emily Madlambayan at Janelle Prado. Para king espesyal ay intensyones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Sion David, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Razon, Kirby Neil Garcia, Sarina and Patricia Foronda, Romel, Lori and Rashid Medina, Jerome and Patrice Mercado, Finding Good Every Day by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Milger and Antoinette Javier, Neil Tanhueco, Nora Miranda Dedote, Bernard Reyes, Anthony Arzadon, Elizabeth Fernando, Kathleen June Lim, at ding sablang kapatid tamong masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, pamilya ni na Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ni na Bert at Angie Bautista, pamilya ni na Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ni na Eusebio at Norma, pamilya ni na Andrea David. At para king alanganggang kapainawan daring kapatid tamo mayang unabye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Rosette, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Federico, Carlita, Adela, Edgardo, Rosario, Julieta, Rolando, Guadalupe, Venancio, Valeriana, Gertrudes, Jose, Claudio, Wilson, Oscar, at ding sablang kaladwaking purgatorio.
King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pagmasusyan tayo, ngeni ing solemnidad ning induning imakulada. Sisyan tala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sa king biye, alananga. Amen.
manalangin tamo. Oig paming mayupaya, si Jame, ingindong Birhen Maria, ban maging karapat dapat ng induna ning kekang anak. Dinakemeng makapauna, king kaligtasan, ayatad ng Kristo, kapamilatana ning kayang kamatayan, at pepanatilyan meng alang bakas kasalanan, iba't paking minunanang penandit ning kayang pangakagli. Sopan mo kesana, kapamilatan na ring panalangin na, ban, mibiyebye kaming mitmong kalinisan, arapan mo. Iti adwan mi kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Kaibat ng menga na dan king tanaman, inaos ne ning Ginong Diyos ing lalaki at kitnani. Nuka rin ka, pekibat na, dimdamda ka king mulahan, dapot tatakot ko, uling lubas ko, inya sinalikot ko. Kanita kitang ning Diyos, ninuwaring sinabi kaya kang lubas ka, mengan ka king bunga ning tanaman, abinawal kong kanan mo. Pekibat ning lalaki, ing babaeng binye mong maging kayabe ko, yang minye king bungang tanaman, kanako at pengan ki. Kanita kitang ning Ginong Diyos king babae, bakit gewa mo ing antikanyan? Pekibat ning babae, linin lang na kuning gubingan, inyamingan ko. Kanita nga na ning Ginong Diyos king ubingan. Uri na ning depat mo, miparusan ka. Karing sablang animal, ikamong bukod misumpang antikaniti. Manibat ngeni, gumapang ka, king kapamilataning kekang atyan, at alikabok, ingke kang kanan, kabang mabiye ko. Mikasama kayo ning babae at ding anak no, at ding anak mo milalaban lo. Nasawan dering anak na ing buntok mo, at tuktukan mo naman ding sakong na. Hinaos ning Eva ning lalaki ing asawa na, uling ya ing meging indo ning meto ketawan. Hing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo, dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. Pagkantayang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng kararaptanan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe ke kayang kimtan. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tuni. Ing pangako na, king balening Israel, nakalingwan. Karela mitmuyang lugod, ampon katapatan. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan. Hing tagumpening Diyos, ikit daring sablang tao uling yato. Darit ka king Ginoo uling masaya ka, o meto yato. Purian niye, kambeding dalit, at kulisak king tula. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Epeso. Kapatad, pasalamat tamo king Josik pa ning ginutamong Yesu Kristo, uling pigkaluba na katamong kanwanan ay bat king banwa, pauli ning kay katamong pangayagom kang Kristo. At uli naniting pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo, bayuya pa mela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Yesu Kristo, iti yung parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganaka kay katamo, king kapamilatan ning kayang pakamalan na yanak. At uli ng Kristo, meging bale na kami ning Diyos, at darapat karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, ketapang minunang panahon. Inya, ikami ninumang mikaating kapaynayan kang Kristo, kekeng purian, ing ligaya ning Diyos, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning Ebanghelyo. Itamongan po, Bapo Bapo Maria, Maria, mitmo mitmo kaking kaking grasya, grasya, inginu at at tsukeka, nuan nuan ka ka karing sablang babay. Inginu manatili yake kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel, king Nazareth, ing metong karing balen ning Galilea, at inyang balita para king metong nga babayi, ang makapangakong kasal king metong alalaki, amilagyuan Jose, ibat king lahi ng aring David, Maria ing lagyunan ning babayi. Di natangya kaya ing Anghel, at nga na ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at tsuya keka at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas nga sa loob, i Maria, uli na ning amanong sinabi ning Anghel at isip-isipan na nung nano ing kabalduga na niti. Nga na kaya ning Anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos. Milamnan ka at ibayit me ing metong ayanak alalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan at Diyos. Gawan ning ari ning Ginong Diyos, antimo i David apipunpunana, iyang maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayariana, eya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king Anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako, dalaga ko.
Pekibat na ning anghel, datang yakya ka ing espiritu, ing banalaya espiritu at ing upaya ning Diyos, lilunga na ka, uli na niti mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal mibayit ke ka. Lon may Elizabeth ka mag-anak mo, sasabihan da ring tao king ene, manganak, dapot ngeni, kanam na agyamang matuane. Uling alang bage ayena, papalyaryan ning Diyos. Alipan ako ning ginunga ng Maria, marapat sa kanako ang timo, ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Dakal at tuki-tuki lang linwal reng results da reng board exam 3 days ago. Linwal la reng results ning board exam ning civil engineer. Minuna na lang linwal reng board exam results da ring nursing na bengi. Kay ba na ning misa kung 5 p.m. Dening adwa ka reng mi pasar. Lepi tanda kong then namang kanong results ning board exam ning law. This year, agpangketang advisory pepalwal ning Supreme Court, lumula kano keng Biyernes, December 13. Incidentally, it's Friday the 13th. Sabi da malasing Friday the 13th. Sabi da naman, swertiya ing Friday kasi ing 13, kasi lucky 13. Dakal tanan na naman kanyan akit tarpoli na pakasabit na mag-congratulate just like this. Congratulations, Juan de la Cruz, for passing the board exam. We are proud of you. Angeles University Foundation, sigurado kanyan, manyabit yung maragula, tarpolin, kasi keng nursing alinwala, board exam, ating yung top 6, 7, 9, ampo pang 10. Ing magaral, ing estudyante, iyamo ing mipasar, o ba't karakal da ring mag-celebrate, ring magsaya, ring matula. Ing pamilya, metong ne, ing eskwela, metong ne ring kamag-anak, o ding kabaryo, ring kabalen, i-kapitan, ing kagawad, i-mayor, i-konsyal. Pota patula na pang congressman kasi mag-election na. Ngarang ang sasabi, proud kami naman. No, man mi pasar. Etong yaing mi pasar, pero ilaman dagol-dagol lasalo, bural-bural lakambangarong. Last year po itang top 1 keng bar exam. Estudyante na ng University of Santo Tomas. As na ako karakal kanitang abasang post keng online mag-celebrate ang pong in jubilation. Mumuna ng diling karelang department in faculty ng civil law. At syempre, in dean ng civil law. Reng professor na, siyempre. Reng kalupan ng estudyante keng law. O retang kaklase na. At ing eskwela mismo, siyempre. At lu, kareng naging professor na. Basa ko la rin karelang post keng social media. Reng kwentura. Itang metong nga nang sasabi from the very beginning, I never doubted him. Deng akayabe na keng pipagobra na bayuya linwal ing result. Siguradong sigurado. Elang pa itaw li rin pamilya na at rin kabandana. Ampo sigurado yung mayor. Ampo'y konseyal. Metong yang mig-top notcher. Ot karakaldang magmaragol. O yan mo naman yung kukutang ko kanita keng sarili ko. Keng pagmasusyantang solemnidad ning induning Imakulada. Ingindong birhen mo ing Imakulada. Ing magdili-dili, ing kabud mo, ing one and only
immaculate alang dit man kasalanan, at makikiyabe tamong magsaya. Ek pa man mi patudtud, nung alisa na matudtud ko kanyan. Ot naman mo makikiyabet ang mag-celebrate. Edya gewang piyesta, edya gewang solemnidad, gewa de pang holiday of obligation. Isto nga kami kasimba, kasalanan mo pa, kailangan mo pang mangumpisal. Hindong birhen mo naman ng imakulada, ot iyabe da katapa. Iya mo ing lelanganan ing nga pong ginu, iya mo ing may bayit, immaculate from her conception, iya mo ing pinili na. Ot ako, ako naman gewang immaculate. Ot ikayo, ako naman mo naman gewang immaculate. Ot ako, lelangan na akong ating bahid kasalanan, kakaglida ko pa. The same is true with you. Eya bala mo, playing favoritism, nga pong ginukanyan, eba masanting dapat paborenta niyang mag-celebrating indong birhen, yang dile. Well, rengaliwang si Simbo, yung paborenta katang mag-celebrate itan dili. Di taktamo mo. Iya mong diling maswelo yung indong birhen, kasi iya mo ing diling bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ita mo dugo, ing kabod mo kawawa. Eko mga lalo, eko maiinggit, eko manamdaman inanakit. Dapat sa kanu i-boycott tayong December 8 as a sign of protest. Pero bakit mag-celebrate tam? At kung minsan daig tayo pa ingindong birhen, daig tayo pa ing meto nga immaculate king kekatamong pamag-celebrate ing pakibad. Kasi kanuing tagumpe ingindong birhen bilang immaculate, tagumpe tayo mo naman itamong immaculate. Tagumpe tayo mo naman agyang eta immaculate. May nga riyang makanini, ing tagumpe ng Pacquiao, kayang pamag-boxing, tagumpe taya naman, agyang etamo mika $. Ing tagumpe ng Yulo, kayang Olympics, tagumpe taya mo naman, agyang etami ka milyon. At inyang meto nga masanting nga sinabi Catriona Gray, inyang linaban niya kayang Miss Universe, inyang mag-opening statement, iya nga nang sinabi, I stand here not as one, but as a 104 million Filipinas. At inya pang pagulisak, she did not stand there as Catriona only, but she is stand there as Philippines. Ing lagyo ng Catriona, ing makasulat ketang kayang SAS. Ing makasulat ketang kayang SAS, Philippines. Pacquiao, Yulo, they did not stand on the boxing ring, on the podium, as mere athlete, as themselves, but they stand there as Philippines. Potang manyambot lang medal, ing makasulat ketang medal standing, Pacquiao, Yulo, naning makasulat, Philippines, 2 gold medals. Makanyan mo naman kano pangaras keng indong birhen. Aliwa mo ing indong birhen, ing magsaya, aliwa mo ring pengari na, o ring kamag-anak na, o ring kabalen na, ding magsaya nune. Agyangita mong nakananunano, nakamag-anak, nakakilala, makipagsaya tamo ngeni. Ulinging tagumpe na ning indong birhen bilang immaculate, niya mo sariling tagumpe. Yayamu pansariling tagumpe. It's a communal triumph. Tagumpe na kanuning laing tao. Man communal. Tagumpe na kanuning
isang katauhan. Igawa tayo namang tarpuling ingindong birhen. At makanining kaya katang isulat, congratulations, Indong Birhen, for being the only immaculate conception of the human race, of the humankind. Ikaing tapuan among all men and women, among the human race, among the humankind. Ing laing tao, ing laing sangkatahuan, ag yun ang makapag-produce tapuan at ikaita indong birhen. Nya pag maragulda ka at agyang eke immaculate, mapagmaragul kami naman. Sasalpantaya ko, King Diyos, amayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo, anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upayaning banal ay Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bandukum karing mabye ampon mengamate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king Bie alanganga. Amen. Timawani at pinili ning Diyos, ingindong birhen, karing sablang babae, ulining kasalpantayana na, ning kapakumbabana, at ning kapanaliga na king pengako ning Diyos, matupad kaya. Pasaup tamo kaya at nga tamo ngening manalangin, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kapulungan ng Diyos, kasumangid ning kasakitan, at mabilis apamagbayo, king kekatang panahon. Eya sana milalako pag-asa, nune mitmuyang tiwalang manaya, king panyatang ng king ligayang Kristo, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring Kristiyano ring sablang bansa, misan metong langan sana, lalam ning pamagrena ning kekatang indo, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring anggang pengaring babayi, ipakit da sana ing maragul alugod ka ring karelang anak, antimo ing pepakit ng Maria kang Jesus, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring anggang kayanakan adalaga, tanggapan da sana king ing kahinhinan at kalinisan, migit e palak awulaga, kesa king makayamuyot ng pita ning yato, nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan, yabet tala naman king panalangin tamo, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda at Clifford Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Vilya, Jojo at Janet at Eten, Kambeda, Ring, kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sa aning Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday Emily at Janelle. Ipagkalam na sa ing special intention dari Mary Manette, Nelson, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Zion, Socorro and family, Benedict Gerald, Kervinil, Zarina and Patricia, Romel, Lori and Rashid, Jerome and Patrice at ing finding good everyday. Pagkalam na sana ing kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di Benita, Remigio, Melissa, Ronnie, Perry, Rose, Clarita, Irene, Pauline, Mildred, Antoinette, Neil, Nora, Bernard, Anthony, Elizabeth at Kathleen June.
Pagkalam na sa ing pamanantabet protection, ning banalay Espiritu King, pamilyada ri Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Berth at Angie, Imel at Clifford, Ray, Eusebio at Norma, at Andrea, at Yulino sana king Kayariana, ring Kaladwada ri Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto Paz, Jose Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Kenneth Tristan, Amando Senior, Estela, Narciso, Richard, Jules, Sar, Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Senior, Purita, Virgilio, Rosette, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Federico, Carlita, Adela, Edgardo, Rosario, Julieta, Rolando, Guadalupe, Benancio, Valeriana, Gertrudes, Jose, Claudio, Wilson, at Oscar, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ngeni adwan tamoing sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, tao ka king sablang bage, maliban mo king pamikasala, at may ngailangan kang meto nga indu, ayalang bakas kasalanan, ban mituruke ka king makatao ming pamamaralan. Bendisyonan mo ring sablang pengaring babayi, king karelang pangaindu, itururo sana ring karelang anak, antin mo nung makananong iindu mo, at indumi naman, tiro na ka, pikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen.
Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, bahaning kaya katamong dawon matanggap ya arapanan ning Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang tanggapan me iting darawon ning sakripisyo ning kaligtasan kaniting kapiestan ning alang bakas kasalanan indong Birhen Maria. Pepanatilyan meng timawa king pamikasala manibat paking mumuna ng penandit ning kayang die. So pan mo kaya sana kapamilatan daring panalangin na at linisan mo kami karing kekeng kasalanan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka Iyat antimorin. na yula rin puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan karin. O igpa Diyos king alananga at lubus mayupaya. Emo pepain tulot ing midungisan niya ing indong Birhen Maria king kasalanan ng Adan. Kit muan making grasya ban maging induyang karapat dapat para king kekang anak. Kaya pepayaninag mo na ing Santa Iglesia ing ganap ng esposang Kristo ing esposang maslag a maslag king legwan. Anting Birhen akalinis-linisan beyit ne para kaya kami ing talapangabos ing korderong alang kasalanan. May lalako karing kaya kaming kasalanan. Pinili me karing sablang babay ban maging talasaw miking kaya kang arapan at ban maging piyalimbawanan miking kabanalan. Kambering sablang koro ring angeles karin banwa daralit ming kaya kang ligaya makyabe kami nga langtok ng babya kapuryan kaya ka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana, rening ayin king espiritu mo ban, para kaya kami malyari lang katawan at dayaning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sanglub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, pirasone, at binyane karingkayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan kananye. Itiing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo.
Kanyan mo naman kay bat na ningapunan, king wane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, binyene ing kalis ka rin kayang disipulo, nga natanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Laptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, yang yan gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng med, yan ing anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banalay Espiritu. Ganakan me oig pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang pangasubling miye, at ding sablang meyangon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induna ning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabana ning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igbang mayupayang tutu, kagum ning Banalay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan ng ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit taming mikakametong taking kapayapan. Niyo ing kordero na ning Diyos, niyo ing milalako king kasalanan na ning yato, nuwan laring mayayawas king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat tikas miyang amano mo, kumayap na ako.
Pong kaparokyang kakasal, Maverick Kyle Sengson, ning Block 27, Lot 5, St. Francis Street, at Ana Marie Flancia, anak ng Rodrigo at Christy, ning Block 6, Lot 18, ning St. Catherine. Kakasal on December 29, Domingo, King Paris, ning Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision. Manalangin tam. O paming malugod, king lugod mo, pinili me ingindong Birhen Maria, at eme pepain tulutan, mirosingan, king kasalanan, manano na sanang iting sakramento ning lugod, ikabos na kami karing kekeng sablang kasalanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Watang pong 6:30 p.m. yaing kaduang misa. Ing ginuman at iliyak kaya kayo. At kaya ka, At antimurin. bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ing igpa ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midawon ne umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.